Mojsije i Aron su otišli i uradili tačno onako kako im je Bog rekao. Ali je Faraonovo srce prema narodu otvrdnulo i povećao je njihov jaram. Nije puštao Hebreje da idu uprkos čudima koje je Mojsije učinio. Tako je Bog počeo da udara na Egipat nevoljom za nevoljom, kako bi primorao Faraona da pusti njegov narod. To su bile pošasti žaba i buba, čirevi, grad, skakavci, a zatim i 3 dana tame. Nekad bi Faraon obećao da će pustiti narod, ali nakon što bi nevolja prošla, predomislio bi se i otvrdnuo svoje srce još više. Nakon 9. pošasti, Bog reče Mojsiji: udarit ću Faraona zadnjom nevoljom koja će ga natjerati da vas pusti iz Egipta. Mojsije ode do Faraona i upozori ga riječima: Gospod kaže, noćas u ponoć ću proći nad Egiptom i tada će svako egipatsko muško prvorođenče umrijeti, počevši od tvog sina, pa sve do sinova sluškinja u tvom dvorcu, kao i prvorođenčad životinja. Ništa od svega toga neće pogoditi hebrejski narod. Faraon je odbio da posluša Mojsija. Bog reče Mojsiju: želim da kažeš svim hebrejskim porodicama da odvoje janje koje je 1 dana staro i koje je bez mane. I 14. dana u mjesecu ga žrtvuju na zalazak sunca. Uzmi od te krvi i stavi je na njihova vrata, od vrha i sa obje strane. Tu noć ću proći i ubiti svako muško prvorođenče ljudi i životinja i sudit ću svim takozvanim bogovima egipatskim. A vama će krv na vratima biti znak koji će vas razlikovati od Egipćana. I kada vidim tu krv, proći ću pored i među vama neće biti pošasti kao nad Egiptom. Taj dan će postati praznik za sve vaše generacije. Usred noći desilo se baš kako je Bog bio rekao. Faraonov prvorođenac je umro, kao i prvorođenci u svim porodicama i među životinjama. Tu noć su se čuli očajnički vapaji i jadikovanje, kakvi se nikad nisu čuli do tad. Tada Faraon zovnu Mojsija i reče mu: povedi svoj narod sa svim što mu pripada i idi brzo iz Egipta. Tako je Bog spasio svoj narod od ropstva u Egiptu, kako je i rekao da će učiniti, i izveo ih da bi mogli slobodno da ga štuju u zemlji koju im je obećao. Prvih 9 nevolja je bilo Božije upozorenje Faraonu da pusti njegov narod. Kakva je razlika između njih i posljednje nevolje? Šta nas to uči o Božijem strpljenju i njegovom postavljanju granica? Na koji način je Bog spasio hebrejski narod od smrti? Kakav je njihov dio odgovornosti bio u tome?